соли 1962 дар шаҳри Москва мусобиқаи калон оид ба намудҳои варзишҳои аспӣ миёни мамлакатҳои аъзои ҷамоҳири шӯравӣ баргузор гардид. кишвари моро чанд тан аз аспбозони моҳир дар ин мусобиқа намояндагӣ мекарданд ва ба нақли бобои Кароматулло падари эшон низ аъзои мунтахаби Тоҷикистон дар ин мусобиқа буд. дар вақте ки дар чемпионат вақте ки иштирок кардан ино дар Москва соли 60 12 намуди бозия дар мумкин ин дар архива бошад газети коммунист газети Тоҷикистони советӣ да буромад ки йигитои Тоҷикистон 12 намуди варзиша ана ҷои якума ишғол карданд. Чавгонбозӣ буд, аставонӣ будак, бузкашӣ будак, ҳамин хеле бо ай нав шумо гуфте ки ай қувваи озмои ай рӯи асп дар ҳақиқат ҳамин ҷада як бозида падари мо осолаш баланд будай қирғиз гуфт ки вай ман намедонистам ин чиза отам ҳамина чандин бор нақл кард. вақте ки ҳамин чанг ба чанг шудем гуфтак ман намедонам вай ҳамин салом кардем вай ман нохотир айтори асп мана кашид гирифт. айтори асп мана кашид гирифт. ман қоида намедонистам гуфт. лекин барои кашидан ман аспи ман беҳад аспи хуб буд. бобои ман Буритупал мебошад ки бо номи Буритупал ном гирифтагӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи Буритупал ном гирифтагӣ бо номи дута аспе ки гузарондааст акуд асп бисёр гузарондагӣ дар давронаш неки бо ду асп ном гирифтагӣ яке талони бовои бурӣ мегуфтанд дигаре як пешвақтҳо солҳое ки хучон ёштар буданд як аспи дигар ки холдор буд. дар соли 1960 дар шаҳри Москва рафтагӣ бозӣ кардагӣ аз номи команди як вақт ҳамаш иттиҳоди шӯравӣ буд неки аз ҷумҳурии Тоҷикистони мо як команда ташкил карда рафтагӣ суратош мисол ҳамун аксош мо ба ҳаст соли 1960 рафта дар 12 намуди бозӣ ҷои якум шуда омадагиам. аслан мусобиқаҳои варзишие ки тавассути асп сурат мегиранд дар минтақаҳои тоҷикнишин аз қадим машҳур буданд. пойга, бузкашӣ, паҳлавонӣ дар болои асп, чавгонбозӣ ва чандин навъҳои дигари варзиш буданд ки аспбозон миёни худ рақобат мекарданд. махсусан ҷашни наврӯз айни аспбозӣ буд. ин ид ёки ин ҷашни қадима аст. ин ҷашни халқи тоҷикҳо аст. ана ин дар ин ҷашн асосан маъмул буд аслан аздавонӣ мисол баъд чавгонбозӣ гӯем ки инҳо дар ҳамин ҷашн маъмул буданд аз қадимул аён. ва як намуд бозии дигар буд ки болои асп ду паҳлавон болои асп мешуданд ва як рӯймол дар камари худ мебастанд ва камаркашӣ ҳарифро аз болои асп ба пеши худ бардошта гирифтан буд. яъне аз аспи худ ҷудо кардани ҳариф буд. ва то ҳозир дар айёми наврӯзӣ бениҳоят бисёртар мешавад буд. асп ҳайвони нодирест ки бо хислатҳои хуби худ қалби инсонро ба худ таъсир карда метавонад. мегӯянд кас вақте ба асп дил мебандад дигар ҳеҷ зоте дар дунё ҷои ишқи ӯро дар дил иваз карда наметавонад. унсурмаолии кайковус дар насиҳатномаи худ ба писараш маслиҳат дода буд ки чӣ навъи асперо бояд харид ки хислатҳои хуб дошта бошад. ҳамун вақтое ки гӯем давлати суғдиёну давлати хатмониён буд ҳамун вақтоям ҳайку аспҳое буданд ки гӯем ки калаш майда буданд қаташон дапасим тахминан гӯем 55-56 буданд. яъне пайдоишавии хушзодкунии аспҳо аз ҳамун вақту замон омадагӣ ҳастанд. бобом нақл мекард ки як нақлҳоя инҷа гуфтам ки як гап беҳад бисёра мегӯ ки бозор рафти асли талон гир
نشد تالون سفید اسی سفید گیر اگر که هیچ یکی نشناختی کرنگ گیر میگو کرنگ سرخچه کو سرخچه نیکیم با سنچه های اسبم بسیار ای میگود که بزرگی اسب پس باشد ای روی سم تا این چیزا که مویک ای کو همینجا یک پای کشیم باشد بسیار اسب پرقوت میبیاد یک پای هوای باشد این نشانه های اسب خوبیش و این گوشش کشاد باشد پاچگی بینیش کشاد باشد چشماش چقدر علاودار باشد میانش کلته باشد که تش کشاد باشد تگی یکی اسب نگاه کنید شما بالا زین میزدن با اقفای زین دو و جو خالی ای اویا خوبیگری هم خدا میدونه برآمدن ایو بعد پرقوتی هم ها سینی فراخ داشته باشه کله اسب اینش گم تونه که کله از چقدر مایده باشد همقدر تیز دو میبیاد یال اسب سریال و سردمش پرقوت میبیاد خیلی میشه اخی اسبایی که کلیال میگون ویا تماما یارش کم ای خوشزاد کنی یعنی صفتی همون ذات بلند کنوندن در آسیای میانه از جمله تاجیکان هایکو همون وقت به دنیا با وجود آمدگی هستند اسب خوب میبرآمدگی از اسب یعنی به زبان اسبازا طرق میگویند سرخ رنگی سرخ باری به نهایت اسبای خوب بعدا چشمای کلان از کاسخانه سری اسب برآوردگی و نشانه های خوبی اسب است و دیگر پای های بقوت اسبای کلان عظیم جوسنی اسبای حاضر باری که به نهایت آدمای پیش همون اسبا را چقدر توصیه خوب میدادن که اسبای با قوت است اسبای خوب است و اسبای از همه با قوت‌ترین جمهوری ما در جمهوری ما ذات لقای تاجیکی است به نهایت اسب پر قوت است دومین چیزی که مهمیت خاص برای اسب‌بازی دارد این ذات اسب است که در انتخاب آن باید هوشیار بود. اصلا هر قوم و ملت ذات اسب‌های خود را دارد که با کار، تفکر و ورزش همین منطقه موافقت میکند. خوشبختانه از قدیم الایام تاجیکان ذات اسب خود را دارند که در جهان معمول و مشهور است. نه اسب ذات اخالتیکی نه اصلا این اسب ذات تاجیکی هست چه خیلی که شما میدانید پیدایش اسب ذات اخالتیکی نه این یکی از اسب‌های قدیمی دنیا حساب شده انا این یکی از اسب‌های حساب میشد که از جهت خون تازه میگویند از یکی از اسب‌های هست که پیدایشش این در وادی همون وقت زمانی سوخت میگد همون سوخت پیدا شده است. در بزکشی از همه ذات خوبتر موده همه میفهموندم پدرم و باباهایمون که ذات لقای تاجیکی از همه پرقوت‌تر ذات لقای تاجیکی که آمیخته شده با خون تاجیکی همین پرقوت است. تاجیکستان از زمره آن مملکت‌های به حساب می‌رود که هیچ منطقه آن را بدون اسب تصور کردن ناممکن است. در منطقه دنغره هم ذات تازه اسب‌های تاجیکی را خوردن ممکن است که در ورزش‌های اوید به اسب و نرنمایی‌های خوب نشان می‌دهند. من اگر تاریخ جوانی خودم به شما سخن بگم اجازه دهید اصلی 14 سالگی من با اسب‌بازی شغل کلان داشتم پدرم ما را برای اسب شغل کلان داشت اصلی 14 تا 75 من به اسب در خونه‌مون به اسب نموندگیم در بزای ریسپوبلیکا در بزای ازبکستان اشتراک کرده جای یکی مشغول کردگیم تو حاضر در سن 75 سالگی خطر جوانان
که در ریسپوبلیکا چی در کام رایونی نباشه اشتراک ورزش دادم. اسب‌های بهترین تاجیکی شهر دوشنبه در خانواده ما تربیت کرده می شود. بازم امیدوارم که زیادتر گردونم. در ناحیه балҷувон поёнтар аз маркази ноҳия дар майдонҳои ҳаворҷои ин минтақа ҳамарӯза ҷавонон аспҳои худро оварда миёни худ пойга ташкил мекунанд. ин аз қадимтарин анъанаи мардуми балҷувон аст ва ин макон макони аспбозии онҳост. дӯстони азиз, чӣ гунае ки мебинед дар ҳамин хеле майдонҳои калон мардуми балҷувон ки хеле аспбоз ҳастанд, хеле аспдӯстдор ҳастанд, ҷамъ шуда миёни худ пойга, миёни аспҳо ташкил мекунанд. ва акнун имрӯз мебинем ки аз ҳамин мардуме ки аз ҳар деҳаҳои мухталифи ин ноҳия ба ин ҷо ҷамъ шуда ба маросими пойга омодагӣ мебинанд, аспи кадомашон аз ҳама беҳтар аст? хуб, рафтем. аз нигоштаҳои бузургони классики тоҷик бармеояд ки мардуми тоҷик аз қадимулаён аспро на ҳамчун олоти ҷангӣ ё барои истифодаи корҳои хоҷагиву кишоварзӣ истифода мебурданд, балки беш аз 10 навъи варзише буд ки бо асп машғули он мешуданд ва мусобиқаҳои бо бонгу ном ташкил менамуданд. пойга аз зумраи он навъи варзиш аст ки миёни ҷавонони аспсавор маъмул буд ва дар ҷашни наврӯз дар ҳар минтақа пойгаи аспдавонӣ ташкил карда мешуд. хушбахтона ин анъана то имрӯз пост дошта мешавад. ҳанӯз аз даврони шӯравӣ, аз замоне ки майдони бо номи ипподром таъсис ёфт, ҳамасола ба таври расмӣ мусобиқаи пойгаи аспдавонӣ ташкил карда мешавад ки бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор мегардад. навъи варзиши маъмули дигар ин маросими бузкашӣ аст ки тарафдорони ин навъи варзиш дар кишвари мо беҳадду бешуморанд. човандозҳои номии кишвар дар майдонҳои калони бузкашӣ зоти аспҳои чолоки худро ба намоиш мегузоранд. аслан дар ин маросим анъана андаке иваз шуд. солҳои охир ғайри зоти аспҳои тоҷикӣ боз аз зоти аспҳои хориҷӣ низ кор мегиранд ва дар ин баробар чанде аз қоидаҳои қадимӣ низ аз ҷониби федератсияи пойга ва бузкашии тоҷикистон ба танзим дароварда шудааст. барои пойгаи равон аспдавонӣ аспҳои якум қадбаланд, дуюм дароз, мисол шиками васеъ надошта бошад, ранги ба забонҳои бузургои мо мегуфтанд ки саги тозиворӣ, мисол пои борик, бениҳоят нишонаҳои аспи медавидагӣ, гардани дароз, баъдан ҳамин нишонаҳо ки мисол пойҳош аз куҷо то куҷо баланд бошад, асп даван мебиёд, шикамаш чӣ қадр бошад мегуфтанд, маълум мекарданд ки асп аз ҳисоби шикам, аз ҳисоби пойҳош, аз ҳисоби миёнуш, гардануш, ҳамаи инҳо аз нишонаҳои аспи пойгагия муайян мекарданд, мегуфтанд. зоти аспа ку мумкин ҳозирашда
جوانای حاضر ده یا که حاضر رنگیاده از چه از اون جوسه باشد کلام باشد انا نکیم خیلی که ما از اینا که گویم که مثال 74 شدیم ای 17 سالگی ما میدانی بزکشی در کلان شدیم. خیلی حاضرش داد قریبی که همه اسب اومد است، اسب خارجی است، اسب ذات تاجیکی اینجا کوه پرها بوز شود، بزکشی شود، محاربه بزکشی شود، اوجاده اسب تاجیکی دیده می شود و یا در همه جا کار میتیان. این اسبای مثال اومد در بعض جایهای جمهوری ما کار دادن نمیتوانند. از حسابی که مثال خیلی بزهایی میشه که در تل و تپه ها میشود اینا چنین واقع آزمایی کردن نمیتونن، سوستن در اون حالت. дар китобҳои шоирони классики тоҷик чавгонбозӣ бо асп низ ҳамчун анъанаи хоси миллати тамаддунофари тоҷик дарҷ гардидааст. ин навъи варзиш аз қадим миёни дӯстдорони асп дар минтақаҳои тоҷикнишин маъмулу машҳур буд ки имрӯз ба як бозии ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. якчанд намуди бозиҳои ки дар ҳамон давраҳои қадим бозиҳои варзишӣ бо асп гӯем ширкат меварзиданд. аз ҷумла чавгонбозӣ ки яъне дар як майдони сабзазор дар болои сабзаҳо бо тӯбчае ки ба он тааллуқ дошта бозӣ мекарданд ва ду даста байни ҳамдигар ба дарвозаи ҳариф тӯбро вориди дарвозаи ҳариф мекарданд. این هم دلیل سوخت تشکیل کننده شده است و همین مسابقه ها دلیل سوخت نسبت میدان چوگان هست. در همونجا مسابقه چوگان بازی میشوند گذشته ایستادند. хулас аспу асббозӣ ин решаи қадимтарини аҷдодӣ дорад ки то имрӯз дар кишвари мо аз он бо ифтихор кор мебаранд. асп он ҳайвонест ки бо хислатҳои хуби вафодориаш ҳазорҳо нафарро ба худ ром кардааст. дар ҷашни наврӯз ба ҳамаи дӯстдорони асп вақти хуши тамошои варзишҳои аспиро тамоно дорем.